Hajde da vam još ovo snim. Ovaj mini hall, food hall, 30 maraka i 54. Penny plus, novo otvoreni objekat. Sad ću vam ovo, da vam ne šuška, izbaciti iz kese, pa ću vam poslije reći šta kako. Vi gledate TV Kroki. Pozdrav i selam, dragi ljudi. Evo gdje se nalazimo. Nalazimo se u Otesu, da vam donesemo još jednu pozitivnu priču. Naime, radi se o ovom novootvorenom objektu. Evo gdje se nalazim. Za one gledalce koji ovdje prolaze ili ovdje blizu žive na općini Liča, evo gdje se to nalazi. Znači, blizu ovih novih zgrada, blizu džamije, Otes. Danas ispade da smo blizu u službi građana, kao servis. Dragi gledalci, otvorio se novi tržni centar. Tek se otvorio, neki dan bilo otvorenje, ja sam radio na poslu, nisam mogao doći, veliki je parking u pitanju, veliki tržni centar, nije plaćana reklama, jednostavno, evo, pravimo pozitivne priče. U pitanju je Penny marketi, znači rampa tamo, najvjerojatnije da ima preko računa, evo, naselje Otes. Su tu parkirali, idemo unutra, gdje je ulaz ovdje. To, evo cijena neki, zaključavamo cijene. Najvjerojatnije će nam dati unutra da snimamo. Šta je ovo? Ova radi gore na visini. Nešto gore radi. Ja. O, još radi gore nešto se pravi. Ovako uđemo po jednom stvari, dvije stvari, onda ćemo kupiti. Jesi našla hurme? Ja. Ja, piše samo da nisu Jevreji. Zemlja porijek, čitaj ti bez naočala. Šta piše? Iran. Dobro. To? Koliko sam plaćao tamo onome u robotu? Ne znam. Mislim 2,5. Ali ovo ovdje bi bilo. Pa iste su ovakve. Iste, zelene i crvene, nema veze. Šta još? Šta nam još treba? 2,45. Šećera imamo, kupio sam, ulja ima. Evo koje su vam cijene, da vam usput snimimo malo. Marko 70, pa dobro, to je to, Marko 65, Marko 70. Pola od toga su euri. Kafa. Evo, cijene kafe. Šlag pur pjena. Šlag čur pjena, odmah zidar. Evo, malo ovih sokova, ovo da vidite cijene. Znači, novo otvoreno, Raja kupuje kao da je džabe. Ne smijem kupce snimat. Evo. To. Šta još trebam kupiti, znaš li? A? Pa sir nam treba. Treba ćemo tamo otići. Ovo je školski pribor, to smo prešli. Sad smo našli Domestos, pomažu Jevreje, tako da i ovaj feri. Ovo ništa, bojkot, finish isto ništa, somat ok. Znači finish ništa, somat ok. Idemo dalje. Sad ćemo kupiti umjesto Domestosa. Šta to ima umjesto Domestosa, ne znam. Glanc, Arf. Solna kiselina, Ajax. Šta je onda ovo? Aj to ćemo ostaviti suprug neko. Evo da nije ovo. Klejan. Sačekaj to. A evo WC net. Evo, na mjesto znači ništa. To smo našli da je. Evo cijena. Kakve su cijene ovdje? Paste, Colgate, to ništa. Čiputi. Coca-Cola ništa, čiputi. Uzet ćemo ovaj je povoljno.
kad smo već ušli. Znam toga, ali nema veze. Koliko ti plaćaš? Ja. Pa može, samo i valja li ta boja? Hoćeš? Uzmi samo bijelu, koja ima samo bijela. Ne, ljubče. Ne mora zeleni, prošli puta nam se skroz rasu, ne valja nam ono nikako, ono nema, izlazi voda i onda se on skvasi i onda haos bude. Mali. Koliko komada dođe? 5. 5 komada, pa dobro, ajde povoljno. A šampon ovaj? Šampon nam treba kopriva, ali nije to taj, ne uglavnom mi ovaj dali. Nije dali drugi, isti oblik, ali nije to taj. Nema i on je ovdje to. Ono ima samo bingo. Evo ga, Ela, vidiš, ovdje je skup 4,45, ja uzmem u bingu 3,5 i na hec 3,5. Tako da to ćemo ostaviti drugi put. Slika je dobra, super, hajmo staviti sir. Ajde imamo kako je ulje, cijene. Evo, 3,15 kao onome što naj kaže, povoljnije vam je, kaže, Penny marketi od Rajlovca, Robota i od Merkatora. I šta je još naveo, čekaj. Ne znam, da li je rekao Amko, ne znam. Ulja imamo, ne trebam, samo da imam koje je cijene. Eto, to je to, prilike. Brašno. Cijene. To. A gdje je ona ovdje? Uzmemo sir taj. Evo, sira ovdje. Ovo je kajmak. Kajmak. Vi gledate TV Kroki. Cijene mlijeka. Najjeftinije marka je 95. To je to prilike. To je to. Aj van. Evo jaja. Što ona rekao, ne voljaju na od 6. Čim sitnije onda su 6-7 maraka. Kad su krupnije onda su 9. 9,45. Uzet ćemo jedan jogurt. Marka 85. Hajde sad, nemoj taj, šta je tu? Ostavi tu. Pa, ovo je vama samo 1,6. Više, ajmo dalje. Uzeo sam ja u kesu. Ajmo sad kupiti. Hoćeš sad slatko uzimati, ćeš praviti kolače, sad ćeš. Evo vam cijena kolača, frondi, štrudla, keksovi razni, ovaj Pariz 3,30. Eto, dođite u Penny markete i vidite koje je cijene. Hajmo još sir uzeti. Šta ćeš? Evo ti ovo nosim da kad mogu ja snimam. Šta ćeš? Hoćeš sir? Ovo ti je sir i jezerski krem, nekakav krem. Tamo imaš na vagancu. Ima ovdje i onaj, evo i mesa ima. Šta je ovo batac? 7 maraka, 6,25 kila, 5,95. To, a imaju ribe. Evo ribe, cijena ribe. Tako da idemo kupiti to. Vi gledate TV Kroki. Šta onda, gdje je ona tarhana? Marka i 70. Ono je gore, 35. Pa hajde uzet ćemo, šta ću? Evo dvije uzem, hajde, do početak. Sve dvije. Eto cijena. Podravka ima, Podravka, Vispak, Bonito. I malo magije gdje. Hvala, uzmi. To je to. Gdje nam je magija? Gdje je magija? Tu dvije li je? Šta je to? Pa ona sa... Sa gibama? Ja. Daj dvije, ako je dvije. To je baš povoljno. Hajde to uzmi dvije, hajde 3. Evo, 3, hajde. 3. To. Ima gdje magi? Magi nema. Uzmi tu jednu, hajde. Uzmi jednu, nek ima. Goveđa, Bonito. A ovaj? Pant. To ja plaćam po marku. Šta još ima tu?
3,55, Vegeta, to je to, pa to je to otprilike sve cijene gore dole. Eto Magi, vidiš, Magi tako ima, eto, razni supa, kokošja. Idemo dalje. Eto, sir smo uzeli, 6 maraka i 95, mladi sir. A jak to, nos tamo. Aj, nos tamo, nos. Ja, dobro si, hajde spusti onda. Skoli, pa to je to, marka 95, Piliz marka 95. To su cijene kao Mercator, kao Bingo, kao sve. Kao Amko, isto je to sve. Kaka je ovo testenina, što misliš valjala ova? Pa nedavno smo je Valjala? pravili, da. Hajde, daj tu onda. Daj tu jednu. Ima i ona. Šta je to? Nemoj te spirale, nisam ja baš spirale. A šta je ovo? Kukus, ovo je marka 95. Marka 95. Libevo je. U boji. Ja. Eto, hajmo, idemo na kasu. To, kasa. Koja radi ova? Eto. Evo ova radi ovdje. Vi gledate TV Kroki. Pa ja. Koliko je posle bude? Ajmo i cijena tamo vidiš. Osli iz glave 10,90. Šta je ono? Ribi, ovuci 75. Panirani šepići. Koje? Panirani šepići. Pa nema. Nek uzme dana, on je tamo. To je bijeli oslić. Eto, ajmo, idemo. Prvi sad je besplatno. S tim da, evo, ne mora tiket ništa se automatu prebacivat. Kompjuter zapamtio. Doduše meni ovdje tiket stoji ovdje, tako da to je to. Evo, Penny Plus, evo gdje je otprilike, s njim malo iza okolo, kako to dođe. Eto. Hajde da vam još ovo snim. Ovaj mini haul, food haul, 30 maraka i 54. Penny Plus, novo otvoreni objekat. Sad ću vam ovo, da vam ne šuška, izbaciti iz kese, pa ću vam poslije reći šta kako. Vi gledate TV Kroki. Usput da testiramo i ove nove mikrofone sa Temua. I da kažem da nije ovo samo kupovina hrane, nego i higijenskih potrepština. Evo, na primjer, ovo i ovo. Idemo dalje. Šta je ovo? Skropni česta, 200 grama, marka. Šta je to? Ona je to uzela. Aha, to je ovo. To je ovo. Čekaj da vam stavim račun gore bliže ili ovako da vam držim. Ovako da vam držim. Marka vreća, zelena. Evo je ovdje. Vreća. Ona je 10 feninga. Šta je još? Hurma svježa, 3 marke 25. Moram se suše usta pošto postimo, pa onda ovo će biti nezgodno pričat, nećete me fino razumjeti. Caladon Strong Mint 75 plus 50 grama sa granulama 3,25. Evo ga. 3,25. Krem juha sa šampinjonima marka i 15. Jel to jeste jedna. Sir svježi fuza 7 maraka i 35, znači kila i nešto je, 6 maraka i 95 i po kilogramu. To. Krem juha sa šampinjonima, još jedna marka i 15. On to vole, meni je svejedno koja je samo neke supa. Kakao pra 100 grama, marka 95. To je ovo. Seti. Jogurt PVC, čiji je jogurt marka 85. Noćko domaći. Mi kupujemo ovako jeftiniji, otvorimo i može nam biti dan, dva, na četvoro. Jogurt PVC, rekao sam, i ova kokošja, Vispak marka je 15.
kokošja, da imamo koja je to kokošja. To je ova. Marka i 15, što je onaj komentarisao gledalac na TikToku, kaže što nas prati, kaže jeftinije su cijene u penny marketima nego u Bingu, Mercatoru i u Robotu, pošto sam ja Robot Komerc, Robot Rajlovac, što sam neki dan pravio onaj food haul veliki, tako da on je to komentarisao na TikToku, pošto ja sve podijelim na TikTok i na Facebook i na Instagram i ponovo na YouTube. Domaća juha tarhana 60 grama, marka je 35. Tarhana, marka je 35. Evo je. Evo se me čujete s ovim mikrofonima. Domaća juha tarhana, marka je 35. Evo još jedna. Ovdje. Rezanac široki 400 grama, marka je 70. To je ovo. Sapun lavanda 5 komada po 70 grama, Dalan, je marka 80. Evo, Dalan. Ovo je kao povoljno, zapravo on nije povoljno iz razloga što nije 100 grama, nego je smanjeno pakovanje i zato je ova cijena. Znači bio bi isto 3 marki nešto. Eto, to je to otprilike, to sam rekao, ova supa. To je bilo to što se tiče ovog malog mini hola hrane i potrepštine za higijenu iz novotvornog penny marketa, Penny Plus D.O. podružnica market Otes Barska 61A Gliđa. To je to. Prvi sat, znači parking je besplatno. Tako da, to je to. Otiđite, posjetite, tu je blizu kod nas Išta opština Iliđa. Pozdrav svako dobro, stavite like, stavite subscribe, zapratite naš kanal, dijelite videe i vidimo se uskoro u nekom novom narednom videu. Živjelo!